ifirisha ifu ishirishwa ifi. Ifirishwa ifu. Ifirishwa ifu. Ifirishwa ifu ishikarishwa ifi. Reka tubashimire bakunzi b'ikiganiro Sogokuru n'Uruyange, bongeye kugaruka kandi kubaganiriza ku muco nyarwanda, ndi kumwe n'abuzukuru banjye. Ngewe ni Sogokuru Ntampaka, aba ni abuzukuru banjye turi kumwe. Ubushize rero twaraganiriye kandi baganirije neza, mwarakoze cyane kunganiriza kandi nababwiye ngo muzagaruke kunsura, none mwagarutse. Mwarakoze cyane. Tugitangira rero uyu munsi tufite insanganyamatsiko nziza turi buganirize abuzukuru banjye, ni imigani migufi. Imigani migufi murayizi? Murayizi? Okay, ngiye rero kubabwira umugani, nzajya nkuvuga mwebwe muwuzuze, numve ko muwuzi koko. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Utazi ubwenge ashima ubwe. Uyu mugani rero ikintu usobanura, usobanuye yuko iyo umuntu avuga yuko azi akavuga yuko ibintu abisobanukiwe, ariko aba yibagije yuko hari abandi bantu bamurenze bashobora nawe kugira icyo abigiraho. Niho rero baca bakavuga ati rero utazi ubwenge ashima ubwe, abazi ko ari we muntu uzi ibintu nta wundi muntu umurenze. Abasangiye ubusa ninde wakuzuza? Abasangiye ubusa ntago muwuzi. Abasangiye ubusa bitana ibisambo. Uyu mugani ushatse kuvuga iki rero? Uyu mugani ushatse kuvuga yuko iyo abantu basangiye utuntu dukeya usanga baturwaniyemo, cyangwa se umwe akavuga ati wanshuze undi wanshuze. Ni byiza yuko n'ubundi abagombye gusangira ibintu byinshi, sibyo? Buri wese agaharanira kugira ngo abantu basangire ibintu byinshi, sibyo? Niyo mpamvu bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo, ugasanga babishwaniyemo. Ngiye kubabwira undi mugani wa gatatu. Uravuga ngo umukobwa wabuze umuranga ashimwe Yaheze mwa nyina. Subiramo. Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Yego, umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Uyu mugani rero ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga yuko iyo ikintu kitagiye ku mugaragaro ngo kijya ahagaragara, utabasha kugira gute kukimenya. Nicyo bisobanuye. Noneho rero ngiye kubabaza ikindi kintu kimwe. Undi mugani umwe ngiye kubabaza, numve ko muwuzi. Umwana wanze kumvira se na nyina. Reka numve niyo. Yumvira ijeri. Umwana wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Niyo mbwira. Uyu umuntu avuze ngo umwana wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri, biba bishatse kuvuga iki? Vuga cyane. Igihe umwana yashobora kwanga ibyo mama mubwira, cyangwa papa akunda ibyo ijeri bimubwira. Uyu mugani rero ushatse kuvuga yuko iyo wanze kumvira ababyeyi ubikugiriraho ingaruka. Ndashaka rero kuba tusoreza ku kintu cyitwa amagorane. Muri uyu munsi nicyo tuze gusorezaho, ibindi tuzabiganira mwagarutse kunsura, sibyo? Amagorane rero ni amagambo abantu benshi bigora kuyavuga, ndetse cyane cyane nk'umunyamahanga ntago yapfa kuyavuga. Muzi ifi? Muzi ishu? Muzi ifu? Okay. Ubwo aya magambo yose muyazi rero. Mugiye kumvugira ngo ifirishwa ifu ishirishwa ifi. Ifirisha ifu ishirishwa ifi. Reka numve na niyo. Ishwirishwa ifu. Givuga cyane. Ishwirishwa ifu. Reka twumve na mpano. Ifirishwa ifu. Ifirishwa ifu ishikarishwa ifi. Ifirishwa ifu ishirishwa ifu. Okay, murakoze cyane rero. Muzagaruka kunsura? Munsuriza ababyeyi banyu, mubabwire ngo dukumbuye gusura sogokuru, tuzagaruka kumusura. Murakoze cyane. Bye.